Kinongdi do masih ha kejela, hapok kalama jong ka Butchers Association of Meghalaya, kilarai ban sedang biang ya kejingde do naduk kalai terik ubenai naitung. Presiden jong kani ka association uba Esrin Marwen, ula pentip baya kani karai lashim hadin jong ka jingelang jong kinongdi do masih kibana yodu na maulai bat ki wedi kibenta jong ka Shillong bat ki jaka ki Bamarjan. Uba Marwen uloong ba kinongdi do masih kilarai ban ple biang ya kidukan jongki hadin baka sorkar jela dangshen kala pentip balala bantem ya ka jingpang lumpy skin disease hapok ka jela. Kani ka kinhun kala kenturu syakipat ba ban sedang biang ban wantit ya ki do masih kenang bakin ommat ya ka jingdu nong. Kani ka jingpli jungi nadu lasin kong kalai terik Julai ikwa ban kepat rin mat jumpi ba pen yasno tilang ya kani ka jingpli jungi da ba hi thiet ya pet ya kani ka do ba menta do masih ke bangin sedang nadu lasin kong ba kini ai dan ketika mon ketika dia nang ba kani ka kam jungi kan nom tak lani kan nom pedunong biar sin pat tengi kepat murid maju tim tenta ba pin ai dan kita ka jingit terailang